Ndabasuje mwese kandi mbahaye ikaze, reka nkomeze kubifuriza kugubwa neza. Batangiye weekend, reka nkomeze kubifuriza gukomeza kuyenjoyinga, kandi mwese murabizi ko mbakunda. Hari abo dusanzwe tubana kuri uyu muyoboro wa YouTube, ndetse namwe mukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube aribwo bwa mbere, mwese muhawe ikaze. Namwe ubwo bivuze ngo mwagiye mu mubare wabo nkunda. Unyemerere rero aya makuru nyakugezeho, ni amakuru manshyashya, ni amakuru abavugirwa ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko mpari ku bwanyu byose mba ngenda mbikurikirana gatanu kuri gatanu, kugira ngo wowe unteze amatwi uri aho ngaho hirya iyo ujye usobanukirwa neza uko bwije nuko bwakeye ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, usobanukirwe ibyahavugiwe umunsi ku wundi. Nge tugiye kubana muri aya makuru, nkaba nitwa Sharire wacu. Ubwo nizere ko nawe warangije gukora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo tujye twibanira muri aya makuru buri uko bwije nuko bukeye. Niwo musanzu ubu duhaye, biradufasha kugira ngo dukomeze kwagura ibikorwa byanyu. Ibitekerezo birakenewe muri komenti, ubwo birashoboka ko waduha ibitekerezo kugira ngo tujye tumenya amakuru turi bubahe n'igihe turi yabagerezeho, kugira ngo mubashe kudukurikira nta mbogamizi zibayeho. Amakuru yo kuri uyu munsi rero, ngira ngo uyu munsi ni itariki 3 z'uku kwezi kwa gatanu twinjiyemo. Aravuga iki kuri iki gihugu cyangwa se muri iki gihugu? Nyemerera untege amatwi, byanze bikunze turagerana ku musozo wayo wasobanukiwe neza uko bimeze. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yitwa Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine, akaba ategerejwe i Washington kuri uyu munsi. Akaba ategerejweyo mu yihe gahunda rero? Ategerejweyo kugira ngo yemeze kandi arangize ibijyanye n'ubufatanye bwa DRC na Amerika mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Reka nanjye mvuge ngo Donald Trump azi ubwenge, ni umugabo uzi ubwenge. Tekereza ibintu amaje gukora mu mezi agera muri 3 ane, ngira ngo yarahiriye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo. Ubwo birumvikana ko ibintu byinshi amaje kugaragaza mu butegetsi bwe, rwose navuga ko uyu mugabo adasanzwe. Warashaka kugira ute? Guha umutekano udasanzwe mu masezerano ashaka kugirana na Tshisekedi uri ku ngoma, cyangwa se uyoboye Kinshasa. Birumvikana umuntu uyoboye Kinshasa yose agomba kugirana nabo agirana amasezerano, ariko abo bagirana amasezerano nabo nta yindi target bafite, nta n'urundi rukundo badukunda, n'ibuye ry'agaciro. Donald Trump afokasinze ku mabuye y'agaciro ari kuri ubu butaka. Ni nayo mpamvu ibingibi bashaka ko bijya mu bikorwa vuba na bwangu, kugira ngo ahangaha cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ngo habone umutekano binyuzwe muri diplomasi, cyangwa se binyuze mu bwumvikane agomba kugirana na Donald Trump. Ubwo ndi kuvuga uyu nguyu Felix Tshisekedi. Ibi nibyo itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi, ubwo n'ishami rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika rishyizwe ibibazo, cyangwa se rishinzwe ibibazo bya Afurika, ryerekana rinashimangira ko ari impinduka zikomeye cyane, icyo bise amasezerano y'ikinyejana. Nk'uko rero tubikesha 20 Country Now Agency, ubu n'ubufatanye buteganya gucukura umutungo w'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inahabwa umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya DRC. Wagize ngo Tshisekedi cyangwa se uyu nguyu Donald Trump, aba bombi bagomba guhura gutyo gusa se? Reka da, umwe hari icyo ashaka kuri mugenzi we, n'undi hari icyo ashaka. Ari nayo mpamvu uyu mugabo Antoine Tshilombo Tshisekedi agomba kuba yageze hariya i Washington, kugira ngo ibi byose byemezwe. Ubundi uyu nguyu Tshisekedi arebe ko ahangaha izi ngabo za M23 cyangwa se ihuriro rya AFC
ryacibwa intege bitewe n'ubufatanye araba agiye agirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo nicyo gihugu tuzi ko ari igihugu cy'igikomerezwa mu bihugu tugiye tuzi, kubera ko Donald Trump we icyo agomba kumwemerera ngo ni umutekano muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse kandi n'ishoramari rinini mu bikorwa remezo bibarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 15. Ubwo birumvikana rero uyu nguyu Tshisekedi kumva amagambo nk'aya ngaya aravuga ati n'ubundi se ko ntacyo ndamira, ubwo ngubwo ibingibi nabyanga nshingiye ku kigusa ibingibi we aba yabipanze gutyo nyine, n'abandi wenda bamushyigikiye bakeya, ntago nahamya ko ari bake, kandi niba abandi n'ubundi bose bari aha ngaha Kinshasa. Ntago navuga ngo Kongo, murabizi ko Kongo ari igihugu kinini, ntago abantu benshi baba bahuza n'uyu mugabo 100% rwose, ntihazagire ukubeshya. Uyu mugabo ameze nk'aho abakora ibintu bye uko abyumva, uko abibona. Ntukamubwire ngo ibi n'ibi ntago biri kugenda neza, ibyo ntuzabimubaze. Uyu nguyu ni Antoine Chilombo Tshisekedi Felix, nta wundi mba mvuga ni uyu nguyu. N'ubundi abantu benshi bakomeje kuvuga ko kuyobora byamunaniye. Ni mu gihe rero abegereye guverinoma ya Kinshasa bamaze kwishimira aya masezerano. Nibyo nakubwiraga, hari ababyishimiye cyane, hari abamaje kwishimira aya masezerano. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta barahamagarira ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi kwitonda kugira ngo birinde kugurana umutungo w'igihugu kuguma ku butegetsi. Ubwo bivuze ngo uyu mugabo nyine ashobora kuba ari no kugenda agura nyine ya gahunda yo kuvuga ngo reka nongere indi manda, kubera ko hari amasezerano aya n'aya twagiranye n'ibihugu bimwe na bimwe, harimo n'ibingibi umunyamuryango. Ubwo abavuga ati byanze bikunze hari abanshyigikiye, ngomba gukomeza nyine nkaniyongeza izindi manda. Ariko abatavuga rumwe na guverinoma cyangwa se n'ubutegetsi buriho, ubwo ndi kuvuga abatavuga rumwe na leta nyine iyobowe n'uyu nguyu Felix Tshisekedi, bakomeje bavuga ko ibingibi natabyitondamo byanze bikunze ngo ntibizamuhira. Ariko nyine amasezerano yo hari businywe byanze bikunze. Reka rero dutegereze turebe ikizakurikiraho, niba Amerika igomba kumena abasirikare bayo ahangaha kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu, tukareba ko hari icyo byamara. Ariko byanze bikunze M23 yo ikomeje kuvuga ko ibyo leta iyobewe n'uyu nguyu Tshisekedi izakora byose, bo umugambi ni wa wundi, ni ugushakira abaturage amahoro, kandi amahoro arambye. Uko byagenda kose bo barakomeje, nta kizabaca intege. Nawe wabirebesha amaso tukavuga ati nyamara aba bantu ibyo bari kurwana nabyo barabizi, niba badacika intege ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, uwa kane bagakomeza bavansa, ibyo baharanira barabizi. Ubwo rero reka nshimire wowe waruneze amatwi, nkubwire ngo amakuru y'uyu munsi kuri iyi tariki yaraye ngaya, nkubwire ngo tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Njye wumvaga kuri izi mikoro yari Sharire wacu, reka nkubwire ngo tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere, kandi Imana iguhe umugisha wakoze kubana nanjye. Asante sana.